Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita to yan. Saan matlagtan nga agsukat ni Parinday? Si Kamag tilaman madlaw mo. Pitpod no, mate. Iti pa'y napalabas alawas ang nalabaga at t-shirt na. Awan asiguraw ti pagsukatan na. Kapitan, nawag kayo di pagsukatan na. Di mo man dildilawon ni Kapitan. Kasi ka, sukat. Siya mangaraw ti marigrigatan nga aglablaba. Agsukatak tadugaan ti pagsukatak. Puro barbaraw, dagiti badaw ko naman. Adda ibagakin ka, Maray. Nang di mo ibagbagakin ni Mari Batang Anya dayta, Maray. Di mo ibagbagakin ni Kapitan. Anya nga min dayta. Saan samot nga agsukat ni Kapitan? Kaumo nga may makabulan di ba doon ang sana sukatan. Ay, anyamot ni Mari Banang tadi na lang maigatangan ni Kapitan iti pagsukatan na. Jak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan dayta ka ni Mari Banang. Ngam amo, Maray. Uray no saan nga agsuksukat ni Kapitan. Tanagagad kan na anos. Diyo aya makita dagiti nagado a proyekto na. Ayan na ngay dagiti proyekto na, Maray. Dayta ngay na ipatakder a waiting shed a paglinlinungan. Ay, dayta. Kanday ta kalsada pagpagnaam. Oray pa'y adote proyekto na. Saan mga agsuksukat? Awan lata. Sanak man lang abilib iti kasta Kapitan. Asino ti mabalin na pagluganan ng agpailay? Ay, nichip ko arog Naka-spooting ka magtatabadaw. Nay, apay itamla madlaw. Inaldawang ma, naka-spooting Ay, unche, kano inaldaw nakasapatos ni tatabadaw. Kasla mapan-agarab. Magmantamong kusay. Na, abak na to pa, Chip. Ni, sige nga yung tatabadaw. Naglugan kan, tayo tulod ka di papanam. Mare, ninsamot pari badong dyan naglugan ijay tricycle ni Kwarog. Wan, Maray. Kano inal daw ama mapan ijay ile ni Kaba daw. Anya ngay ti araramidan na ijay. Day tati jak amaw. Kan amaw, Maray, naka-spooting nga amapan. Aya? Jak amo apay abay-bay anmat ni Mari tuyag. Ay, amangan mo't numapan ngamin ag trabaho. Di ko namkit day. Apad agbirok iti chicks na Ay, sos. Kasanon numaamuan ni Mari tuyang dayta. Ay, di mo la ibagbagan Maray. Takapanunutak laang dayta. Ay, niinteng. Jak pagsuspitsaan nga agar-aramid iti kalukwan. Wan tadi mo agsuksukat. Ay, saan asya kinangibaga iti dayta ni Mari tuyang. Ay, inuyaw naman ni Inteng. Damdamagan na nga rod kanyak, no apay ka no asaan nga agsuksukat ni Kapitan. Ay, patigayam day dya abanag. Dinilaw na pay. Apay, awan aya pagsukatan na. Di mo ka di maigatangan iti bado na. Ay saan asyak dagdamdamag Maray, ni Mari tuyang. Indanon ko laang kan ka. Ay, kita man. Uyawan kan pag-iistoryaan da kan dagiti kabaranggayan tayo. Taapay manan. Saan ka kanungamin nga agsuksukat? Anya, saan? Kano hindi na udi nagsukatak? Idin sa last month day dyan. Nagadumot ngamin tibadom. Ngam no apay adagiti nagdadaan abadbado ti kay kayat mo nga isusuot. Ibagam kadagiti manguyaw kanyak nga uray sanak ngagsuksukat ta bagay ka. Di kan tupay ngamin makapagdigos mo. Nagdirdiram usak tupay. Ay, sakpay kit din ti bagaan dagiti tao. Ibagada, abay-bayan kakano. Ay, di mo latultuladan ni kumparim abadong. Inaldaw ang naka-isputeg. Apay kumatulad ket puro kalukwan ter aramiden na dadya tao iji ilay. Apay di mo amuday ta. Agudong kamay, Maribanan. Ay, win man, Mare.
Ne, awan mo't igam mo a basket. Sa anak amak kitsinda iti si daun may, maray. Mapan ko la igatangan ni badung ko iti baro abado na. Kasta? Agpagpagatang manengkag iti baro at t-shirt na. Ay kat igatangam Una maray, tapno saan amay padakin ni Kapitan asaan ngagsoksok at? Ay kat numapan ko mo't igatangan ni Inteng iti baro abado na. Ay kastaya. Adda igatang mau, maray. Adda. Kat daytoy basket nga awit ko. Punwag kadagiti gatangak abado na. Naghadon ngay. Apay, kunam bugbugoong kaskadak kukod ti mapan ko gatangan. Bado ni Inteng, mare. Aya, nasaya at mo't tapno adda mo't pagsukatan ni Kapitan. Ay! Wow! Nagmayatay na ito'y ginatang mo abadok to yan. Pagbagay ko Impadas maun. Kasla nagbali na kabaraw, iti da ito'y ginatang mo t-shirt ka to yan. Isuot mo da ita, tapno saan da ka dilawon, dagiti tatao. Una, diyak kayat ti maipada, hindi kumpare ngayon tayo, ngawi-uyawin da. Tamalaksid da saan nga agsuksugan, saan pa gagdigdigas. Itain ta, nupod-numot lang ngay gatangan ni Maribanang iti baro abado na. Batyamat. Daya igatang da. Haguray man kiday, tagsukatang man. Tapay ngagsukat ka, sa dinaw ti papanam. Inak mo't ipasikat na ito ginatang mo abaro at t-shirt ka. Apay, saan mo kaya't ngipasikat ka? Ay, pasikatam ni Kapitan. Sana sikat, kaya't ko mangitulod ka niyan. Maditikas tango galing patabadong. Napili ka iti driver, pagpatulod ma tricycle driver. Mapilid na kaya. Nudya nga rog kaya tapagluganan dahi ta tricycle ba? Tawas-wasing ko pa'y. Ayan na ni Kuarag. Isaw, ti kaya't ko mangitulod ka niya. Kada nga rod aramiden na. Kung malpas to na, dyan aramiden na. Isakduan na nga rod ni Apo Kapitan iti pagdigos na. Ay, way. Isumay, dahil nakaawit iti doa nagdadakilatin ba? Nasaya may, tapno agdigos ay, nangkal na. Inteng, anya pa'y lati aramidam dita. Inka agdigusan Kitab anak kakukutak. Una bitin. Taapay ngamin nga agkukut ka, kat imal-aldawan. Malaminak nga rod. Ay, una yan. Nakasakdo ako niti pagdigos mawang kan. Nangag mo ni Kwarog. Sa anak pa'y nga agdigos ita. Nagkuna asaan. Tumakder ka ditan, tamapan ka agdigos. Sa anak pa'y la anak kasagana. Kat, kaano ka nga rod nga agsagana? Inton, ingkan ko na. Di nakpay amumat akaasyan ba ng dungo? Mapan ka, when daw kayat mo tibalo na Awan la sa balin apagpilyan. Iso ang mapan ka. Darasal. Kasano nga makadigos ka ang kail? Katlislis siyang mat kadabuyat mau. Shh! Di mo pigsaan tamangag ni Antem. Kuna na nga nagdigos ka, ang lislis siyang mat tadanaw. Kwarog, di mo pigsaan kunakmay. Kwarog, nalpasan ang nagdigos ni Uncle Mau. Uwin kunam. Dakas ti ang gulbud ang kail. San pa yan, tay? San pa yan nakabuyat? Apay akas tati imbagam. Ay damagam man, no kaya't na nga umay tibalunat. Nangagmaw? Iwanin, agdigos akon. Ipilit yung tumit kay Jack nga ron, kaya ti agdigos. Ay, una yan. Nagmaya ti angin diti unag ti barangay hall. Kaslada ka digdigos na. Isak day ta kagawan. Timaraki kamot anag digos, Kapitan. Dandani saan ka na bigbeg? Kita ka di day to'y badok. Wow, na, kabarbaro Wala, ingatang anak ni Banang. Kan nakasapatos ka pa yan. Kapitan matla ti panaglanglang ako.
Sigurado asaan na kan nga uyawan ni Maribanang. Ang day to'y santi maudi pa nagdigos ko. Naa. Ay apay ngay. Naglamin. Binantayan na pa ni Banang kabayatan ti pa nagdigos ko. Hey? Ada siguro igam na abalon at anya, Kapitan. Ay, sigurado Ay na, Kapitan. Nasaysaya at no kanayon ka nga agdigos. Iti kasta nataer kalata. Napilit yung butlaan ng uncle mo nagdigas. Huwag tatabadaw. Kat no nagungat ni antik ang nakabantay. Ay, kat medyo nabang lumang nga rodin Pinagsukat na pa yan. Nasayad mo sige nga raw. Itulod na ko ni Jay Ilay, kwa raw. Sa dino ti papa na medya ilay. Ay, kat ni Jay Sigod Amom lang nga rodin, damagan pa lang, mate. Ngayon gaya man niya. Sige, lumukan ka, tatabadaw. Nakitam ni Tatam Abadaw. Kapampanaw daw makanikwaraw. Nangag ko nga paili da ka naw. Agpaili manan. Kawain. Kain amuyaw na natuyang. Hmm. Ada nangag ko atong tungan da ka ni Chip Waraw. Anya dayta. Ada sikreto ni Tata Badong. Nila ang Chip Waraw ti makamaw. Imbaga na dayta. Mapan ka no ag chicks. Oy. Ha? Makaung-ungetak nga talaga iti dayta nga imbagam. Ay, rumbang ang makaungot ka ana natuyang. Saan anasaya at daytay ang mapaspasamak? Iso anas ka natakwatan. No asino ti chicks ni Tata Badong. Maray, ada ni kwarog dito'y balayaw. Adda, Maray. Adda ije kusina. Agur uray iti maluto amakan. Kasaritak ko, mamaray, numabalay. Ay, umunag ka, Maray. Ay saanan, urayok laangan dito'y ruwar. Dito'y ti pagsaritaan may. Sige, taayabak. Kwarog! Kwarog! Sabi antay. Umay ka dito, itakasarita na kanina na matuyag. Kamay. Aw, apay na natuyang. Nala, panawan kayo pa ay. Sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadong ijay ilay. Ha? Ay, jak mabalin nga ibaga. Tapay asaan? Saan nga rod ka now? Mano ayat imbayad na kin ka. Imbayad? Ay, sana nagpapabayad. Adakit kwartak dito'y kwaraw. Ay, wine. Baybayadan nak ni Tata Badong nga gulimay. Umanay mo't siguro dayto'y limagasaw. Ha? Tapno ibagam kanyak tipod na, wanya, kwaraw. Una na natuyang, ado daytan. Ang sakbay nga iyawat ko kun ka dayto a kwarta. Ibagampay, no sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadaw. Ay, di mo ibagbaga nga imbagak nga rod, Saan? Apay kit din niya ibagak. Kwa, itultulod ko ijay ayan ti chicks na. Chicks na! Una na, pero si chicks ko naman. Kaslamot nga minbaro ni Tata Badaw, kanayon na naka-spotting. Anay ka, anay ko tuyangay din na mo pangurin na. Anay ka. Magnaka! Tamapan ka kindi kapitan! Kapay pa lang. I-report ko kin kwa na tar arabidaw! Ibabay nakman din ako na ka. Rombang langgan ka! Ayun na yan. Balay! Ayun na. Binitibit mo ba ni Pare Badong? Apay ngay. Ay, sus! Dakal ti basol na kaniyak, kapitan! Dakal! Ay, amok noan niya. Ay, tulungan na mo na paray. Anda nga rudan ni Marituyan, pare. Nagbiro ka pa lang iti sa balay. Ano ngayon ngay? Kapitan, kaya't kong agmulta ni Badong iti 5 ababoy. At kokwak amain. 5 ababoy. 5 pig? Anya. Kalpasan na, nawayan apumanaw. Yay. Makamaun iti biyag na. Ngamain, jak kayatan ngagsublipay ijay balay, ag sinakamain. Ay, sus, kasano itan ngay paray. Ay, tuyang. Ay, saan mo ta? Pakawanan na ka diya. Sana na maulit pa ay. Di na kumamit isinsina. Please.
ita. Adda lang arudan asawam na isam kapayla iti chips. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voichi Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay. Tasaan mo't akit kita ni Marikwa ng tibag ka. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit iti lako na. Marituyang, nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Ayun maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi akton amangan. Taagawid akman pay. Inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan, mangan kantulat ta inton umay ka. Aday ka, nakaurnong akaw iti dilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay, oray awan ni Badong ka, adalat ta basta. Hay, nabsugak iti husto Inibos ko ti sidan. Nay, nagbayag ka mo't anangan, maray. Ayun, maray. Nabsuga ko na. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, maray. Ay na, nagimas. Sobra ka mo't maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapun no mo day tadakkel a malukong. Ha? Aya? Ay, kunak, ano inted damday jay asida ek maray. Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan maray kwanan. Kalpasan anangal daw. Inyidanan iti tugaw sa agur oraok. Ay, inayabak tapno ada katulungak. Ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag ko mamon no saan ko asosilduan. Ne, agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Nimot marituyang dayta nakaturog di tatugawan, maray. Wan, maray. Ay, nakaturog. Idin to tada ka di tanga agikilkilo iti asukar alakom. Wan nga rod. Awan ba't maitultulong na kanyak? Ado titurog na, ngam ti panagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agreeng. 3 nga oras titurog na. No kasta amalpas amangal daw. Kasano nakangarod amatulungan no kasta ngay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at tagailay. Isulangan ti kadkadwak di titersinak. Umay inton madamdama. Ay, huwin Ay, nayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang? Ni friend me an.
Hello, manang. Naimbag man ta nakariingkan. Agin dudon yan sakit di da ito abakot. Akas laado ti kwarta na. Idinto taawan mo. Oh, apayakas dati panangkitam kanyak, manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Taag kaedad tansa mo. Obeng, ni friend mi, ngam iti si ka, marituyang. Ay, apay nga da dito itirsina, marikwanang. Lading ito nga ibaga, marituyang. Ngam isuitan ti kaduak dito tirsinak. Dito yun, ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, maray. Tasaan ka nakasapulan dito tirsinak. Anya, nay, apay ngay akas tamaray. Basta agawid kan, tasaan kagayam akasapulan. Nay, nanatuyang. Apay ang nakamisuot ka magmag na. Akas laad da kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni Marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ninanami anti ibagbagayo. Napintas mo't dahi dyan bakit, nanatuyang. Hun nga raw. Kinapintas pa'y tibado na. San akas iti duster mo, amursan. Anya? Ibagbaga lang ni Jipot tipod na mo nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsapay last week dahi ta. Anya alas tuwait. 5 ti kastoy a duster ko anya. Aw? Kat agpapadang at datakop na iti gayadan na, nana. Ha? Di ta kayo man langan na uyaw kayaw. Na. Ay, kat pudnungot nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawa ka. Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Tirsina na. Imayak maribanang. Taday bagakken ka. Anya day ta, mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni Marikwanang. Agnanaud kat itay ijay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino day ta agayom na? Naam-am muna kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ijay balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay na sa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni Marikwanang. Tanangalay te pakpakanan na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti 2 alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak. Ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidian? Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word maribanang. Agaw awis ni friend mi an ijay balay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat sa bagay Alamaray, sumuro ta. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, maray. Ni Marituyang ngay, saan tayo ka di nga isurot? Saanin, maray? Jak kayat akad kadwa ti kusit ako, maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya? Agipuslit itilakom? Wan. Masya na kankwa na, ngam kasta mo ti aramid na. Libre mo ti kankanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kankwana. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng timalpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay tinarigat di ti tersinak. Sa bagay nagalas ka ti ugali na Ay, jak magustuhan. Apay nanatuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mau. Ilako kumaken kadagito adilata kwaraw tawan kwartak. Awan igatang ko iti bakas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita? Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangem ka din, tapno adda kwarta.
Saan ko agatangan dayta? Amangan no dagita tay kunada nga impuslit mo di tersina ni kagawad ko anang. Ha? Diyak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang nakarikop ti tersina na. Isa gundawayak da ito. Nakpurusan dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga main nga inikat na kas katulungan na di ta tersina na. Ha? Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang? Chip, ipakita to kan ni nanakwanang daytoy a video. Nagalasang. Nagado ti pinuros ni Nana Tuyang anatang. Di na mo nakita ti naramid na. Ngumjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kin ni Nana Kwanang. Bun Chip, bakbakatan ni Nana Tuyang. Nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangom Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay, wan, magustuak ti luto da. Ay, apay numang lukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot ten dagita kakaanak am atagalutom. Wan ngagpaisoan niya. Kayat ko awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kaya't kumaut. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang, saan nga mo ni Nana Tuyang anaalaak iti video? Tibak-bakutanan. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, Nana? Naskan abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan? I-post ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina na kuha ng iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinatang na. Ha? Ingkan. Adda pa managnak na nagtakaw ka. Isu adikan makapaglibak. Anya pa managnak. Ti video ni Jipaot. In video na ka. Kabayatan ti panagtakaw mo itinatang ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau, nanatuyang. Awan pagbayad kumaray. Iso nga rod nagtakaw at tawan kwarta. No kasta, i-post ko nga rod ti video. Kat mabuya da kadagiti ado at tao. Sikati maibabain. Ay ikwa maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga hindi bayad ka. Anya? Dayjay lang hindi bayad ka maray. Pakawanan na ko kun kasyan na ka di Kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti tersina. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodan ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpailaang itilakaw. Ay, kuwang amen. Ay, saan to na maulit, maray? Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't latati agunggunay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo Ay, sana na maulit, maray. Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswildoam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, Marituyan. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. Addan to pagsweldoan, May. Ay,
Imbag kayo pa'y maray, tadan to pagswildwan niyo. Ay siyak nga ta. Saan nak nga tamot nga awaten day di agayim ni Marikwanang? Ay di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day ta ti jak masungbatan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na. Inkanto kasarita. Adda ita di tabalay ni Marikwanang. Intun umay abolan ti planok apan ang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, adu pa'y tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi mabalin nga awatan? Pasensya kan tuyang. Jak kaya tikaskan ka akusit. Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Pasensya kan. Ngam saan ka akayat akadwa? Sana balay, tapasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto, intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka di amang rikap kan iti isturmaw? Wan, Maray, okay lang. Sana bali tadyak mo't gastusan di kwartak. No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. Di agikatak katagistura manan. Sabagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditaoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Hot. Kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangaws kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaws. Sige, bit-bita mo, tasa nga supaw. Tamay 1 kilo na ita. Itaman pa'y ngaglaklako ka iti ikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Isong aglako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbannogan. Ay, pudnot ako namnana. Iso ahustaw ti araramidam. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y laang mo. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mo. Ay na toyang. Husto ti kuna ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw. Tapno agsaya at tibiyag mo. Ala sigay! Dedan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay ko ireklamo da ito'y tanod ko ang kail. Awan matbasbasol ko. Apay nga ireklamo na akmat chip. Anya ayat tinapasama. Da kayo ki din atanaw. Di agre-rinik lamaw. Ay, apay di kay mabain iti tataw. Kasanumat nga may, indurunak nitong an. Ha? Dandaniak natin nagidya kanal na nakarugrugay. Aha, jakmat pinigsaan tinang idurong kanyam.
Kasla kinidag kula ang sika. Anya asa na napigsa, kat dandaniak natin nagijay kanal. No natin nagak ijay, di nabangbang sita kaon. Nagsuri ka di, kapitan. Di na ka no mapakawan. Sika mamati-matin nagijay nakarugrug ita kanal. Ala, di kaya pinabasulin. Intay ki dilinisan di kanal. Aw, kita man day tang inaramid mo tungan. Aglinis tayo iti kanal adi na oras. Si kantumat nga may. Ay, jak la kaya, di mapanaglinis-linis dita kanal, maray. Uray bayadan dak, jak kaya. Kuna di kapitan nga amin alalaki, rumbang ang mapantumulong. Day ta kinarugit na. Ay, pagpakawan mo ta. No kasta, saan ka mapantumulong? Saan nga raw, maray? Oh, kita pati ni kapitan aglinlinis mo to. Una, tayo suti kapitan. Di dak iramraman dita, tajak kayat na marugitan. Isudalain, taglinay. Ano to yang? Ibaga mamat kinitata ba daw nga may tumulong aglinis dito'y kanal? Ay, aglinlinis kayo gayam dito'y kanal. Una na to yang. Sigay, ibagakan kwa na. Kita ma, uray ni Uncle Kao kat makipaglinlinis mate. Bye-bye tayo ko mga minaw, day ta kanal. Datayon tumat lang tinakakaasay, no baybayan tayaw. No mayagto daw, sigurado ang malayos tayo amin. Ay, wunan niya. Una, dalapusan at tidanom day tabalayaw. Ay, wun, maawata ka. Sigay, ibagakin ni tatam abadaw nga umay tumulaw. Ay, di nakman ni durun-durun. No kayat mau, sikat di mapantumulong nga glinais dito nakarugrugit ang kanal. Di ka lang mabaeng, si kalaangan tisan at tumulong. Boy-boyaang kidedat. Apay, dakais, no buya kita. Pagsayaatan tayo mulaang dayta. Anya pagsayatan na sasawumay. Ay nabadong linisan dayta kanal tapnosan tayo ang malayaw. Malayos nga, agtal na ka man. Buyag man ni kumpare nga hindi agtrabaho. Sigurado, aso makitumanin tisikat na. Gantumang na. Adun tumanin na reklamo na. Tungan. Sige, iduron na kundi ta kanal. Sana ko na mabutang amatinag. Naglinis na. Saan ka nga iduron, ship? Ireklamo na manan ka ni kapitan nga. Mabutang kamot gayam. Ano kaya't mo iduron ka kat di iduron ka? Sige, takitaan taman no asino ka datatin napigpig sa nga gito round. Ay, sige man nga rod. Oops! Ay, dandaniak na tinaga. Hey. Hello, Pogi. Uy! Wow, chicks. Nagpintas. Ay, uwan. Kaslamat artista. Hey. Nakakatkatawa. Dandani ka natin nagdita kanal, Kwaro. Amam muna. Mabalinti agpa itulod kan kay Jay Ili. Ay, una. Mabalin lata. Ayo, nagswerte ka matan, ship, kwarog. Panawan kantungan ah. Ay. Umay kan, miss. Sige. Uy, ay. Adamat ko mamangiduron kanyak. Tapno, adamat makakita kanyak nga napintas nga chick. Apa nakapanimid ka dito para daan niya? Ay, nalidayak nga, Rod. Ha? Naliday ka? Tapay? Ada chicks nga intulod ni ship kwarog ijay ile. Ay, nagpintas nga itatabadong. Asla artista dajay. Ha? Nakakitaan na nga ito jay at checks. Idi induron ko lang. Adamatan imasidag nga napintas nga chicks. Nay, mayat man nukas na. Ay, tatabadong. Iduron nakman, barang no adati makita nga chicks. Ay nagloko ka. Kaya't mo nga iturong ka? Win, umapalak nga rot ka ni ship kwarog. Sige. Iduron ka, kastoy. Uy, mumat unay, tatabadong. Kahit kunam kaya mga iduron ka. Ay, may daro mo dumak lang ni. Nagpigsa mati pa ng iduron mo kanya kun. Mala tumadar ka ditan. Ang mga nod sa bali ang makakita king ka. Kahit katawaan na ka. Ay, oops. Uy, kwartan sa mat gatoy natapukan ditoy. Ne, ay,
Ay, kita taman. Agura kata ikatak jay tapok na. Ay, nagswerte ka no kwarta da ita. Ay na, kwarta nga talaga. Uy, sagsasanga ribo ni. Ha? Ay, nagado da ita kwartaan. Agura kata bilang akman. 1,000, 2,000, 3,000. Uy, 2 ah. Kwarta nga paiso ah. Ay, ada kwarta kon. Bak na nga kon. Siyak lang ko mantindoron mau. Nung nasakit mat dito agung ko. Dandani ak na ipasubsub dito tapok. Sa nabali ah. Tada kwarta mo, tungan. Ay, mayat gam ti maiduron ah. Nakapidod yung may sata nun iti kwarta, Maray. Sagsasangaribo ka no, dyan napidod na. Ay, nagswerte no kasta. Indoron ka no, ni Kabadong. E di na ipasubsob, ijay na nakita dyan nakupin, kan kataptapok asag sa sangaribo. Na, nagmayaten nga istorya dayta, Marikwana. Kanimot kwarog, e di indoron jay tanod na, amaw no anya tinapasamak. Anya, Maray. Adalim mabas abalasang, nagpaitulod kan kwa na ijay ilay. Ah, ay sos, mga sawan ni Kwarog no kasta. Masapul ang maamuan dahito ni Inteng. Tap no maisaga na may ti panagkasaran ni Kwarog. Inteng, mga sawan san ni Kwarog. Ha? Ay, nagkuna? Ni Marikwanang. Na ah. Ay. Saan pa'y kumaang mga asawa mo't andi Kwarog? Na ide, kaya't mo ang mga asawan ni Kwarog. Ita, kontra umon ang mga asawa. Jak pa'y kaya't buryas pa'y ang dagiti tarakan ko ababoy. Ay, kaya't mon samot ang maipada ni Kwarog kan ni Marikwanang abaak. Ay, saan ba't kaya't ko ang makaasawa ma, jay nataraki aka anak ka. Ay, nagadon abaak dito barangay tayo. Saan mo nga inayon pa ni Kwarog aka anakam? Amumtungan, nag-date kami kini Delilah. Dinakman paapalan mat nga. Apay kunam nga umapalakmat lang kanyam. Apay kit dinasan. Ngamen, adya napidut kumat nga kwarta. Agure kata, kay taam dia toy. Makitam dia toy. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta. Induronak ni Tata Badong. Idi na tong baak, nakitakmat dia toy nga kwarta. Ay, nagbumayat ko man o sakti nakabirok iti dayta a kwarta. Apay si kaamin nante makabirok. Adya nga road chicks mo. Adya pa kwarta. Madi ah. Una, tapno ada pag-date mi kini Delilah. Oh, aduti pasaheros mo. Ship! Ha? Ay, wan. Sige, tamapan ko idan ilugan. Uy, dinak di lapusan ah. Kanya mat dia toy nga. Kanayon nakmatlatan nga maidur-durunan. Badaw, dengdenggan na. Dengdenggan ka, Mike. Awan ti mailutok akanunta. Problema pa'y day tayo. Kawun tasi katirumbang agtrabahaw. Apay, sakla amin ay. Ay kano na umakan, saan ka ngarudan amang mangan? Kita niya katikat mo nga ramiday. Ay kainggang trabaho saan nga dakala dito'y balay nga uray iti awan. Wain, gininanak-lain. Tapay ko mga ginanaka, nakabannog Damagin na lakit amin ay. Nabannog ka nga, tog-tog-haw. Ay, aguray ka man to yan. Dadakit kita, kaya para daan na kwaraw. Ay sos, di mo yaw awan ti saritaan ta. Imbes amapan ka agtrabaho, day talatan agtantanaw di tatawa, ter aramidam. Ay, rumwara kong tuyan. Mapanak aganawa. Anya ti anawam? Dagiti kalaban na kwaraw. Paray, at nakalaban na kwaraw kaya para daan na. Ay, wala. Nakitak mo dito. Apay nga, nakatakder ka mo ilalitan. Sa dino ko maayat, ipapanam. Mapana nga ron kumaganawa, paray. Di mapangka. Apay nga ibaw na ngay. Sika. Ay, nagaduda kiti kalaban da. Urayak latan amalpas at ilaban. Ayun, ay kamutin, paray. Kaslasahan ka, kapitan. Intan. Di na iduron na. Kasi mo da kwaraw. Dayon sa mo da gidya, maskulado lalaki.
Malagtad, paray. Sige, itan. Chip! Anya ka no? Abay, di mo nangag. Di kwarta na pidot mo. Kukwa day tamaskulado alakay. Diyak mat kayat nga itad Maminsan pa yata magag. No asino tinakapidot iti kwartak asag sa sangaribo. Anatin nagkaw. Iso na ito alakay. Ay, apay nga idurunak nga pare. Wala, tapno lumaban ka, paray. Na. Si Kati Kapitan. Bye-bye am kiday, nagita adayo ng lastulastog dito yung barangay tayo. Abay, asino kayo alakay? Syakti... Iso ti Kapitan, dito yung kabildatan. Sige, paray, lumaban ka. Anya ko man si Kati Kapitan, ha? Agpapada kayo mat amin at akrot. Nagkunatakrot kami. Ay, awan imbagbagak. Managbabayan kami lang no maminsan. Lumaban tayo no, kasta tagtagibasitan na tayo. Sige, sumugod tayo. Lumaban ka mo din na. Ay, di na iduro na tatabadong. Ay, maikat data sure par ko. Naglalaban da kapitan kanda giti dayo ang naglalastog, maray. Jak man la nagbuybuya. Wen ata saan mat ngamin alimaban ni Badong Mau. Nagbuybuya lang tinararamid na, kan nagpalpalakpak. Iso nga road ajak nagbuya maray. Naglagto-lagto lang maut. Jak pa'y pulos nakita adimanog uray na minsan. Di mon istoryaan tanak ababain. Ngam, dakkel matkit de, tinaitulog ni Badong Mau. Adamot lang na itulong na maray. No awan anang idoron kan ni Kapitan Alimaban, ay kat awan ati mapasamak. No kasta. Adamo lagayam na itulong ni Badong Mau. Wen tapara doron. Mangibabain ka talaga, Badong. Mababainak iti aramid mo. Kagap-gapok iti gubatan. Kasta ti bagan. Anya gubatan? Saan kayo din nagubatan, nilagapuat? Nagado ti kalaban. Imbag kumamot, ano limaban ka? Pulos mat asaan? Nay, anya nga iti panagkunam, iya inaramid kaw. Apan nang idoron ko kini kumpare nga inteng, alumaban. Dayta, ati panpanakkalmaw. Kita mat, kit nangabak ti kabildatan. Nujak indoron ni parenteng. Awan na, saan nangabak ti kabildatan? Nangabak tayo, Angkail. Tataray dagiti kalaban tayo. Nagtuturod tayo ngamin amin. Mabutang daman nga agsublin dagiti nga kalabuan, Kapitan. Pedasan dati agsublay. Uy, adamat manante umay nga balasang. Ha? Wala nagpaisaw. Ay, itulod ko manin ni Jangile. Ag-date kami manain. Uy, ay sus. Kapitan, kasaran at talaga ni Ship Kwarog. Anya nga iti makunam, Kapitan. Ay, saan pa nga itatongan? Padakilag pa lang dagiti tarakan ko. Baboy, tandi. Babasit na pa'y. Buryas na pa'y lang. Pare, anyat aramidin dito igit ti kalsada. Ay, agpampanunutak man pare. Agpampanunot? Nagado pagpanunutan. Dito pa'y igit ti kalsada. Pampanunutan nga raw, no agsublinto manay, nagiti kalaban. Pa'y madanagan ka? Ayun na. Si Kaki di mo. Naglakakalaki ngagdanda na ganaya. Ay, di na mang kidag-kidagan na kasta pare. Tauraya lang may duron, kita mga numadalisanak. Agya manaklangan kan kaaparay. Induron nak iday. Isuan na pilitan nak alimaban kadagiti kalaban. Ay, kit babay lang matitiday tabanag ang makatulong ak dito barangay, pare. Paray duron lang kung kunam ang nay. Makatulong magayam, uray kaskasanaw. Angkail, tulungan na. Ha! Apay ka anakan? Anya ti kabutang mau. Initungan man. Dito na. Masapol nga, umay kaagreklamo ka ni Kapitan. Anya yati mapaspasama. Kunak ka ni si Parog nga idurunak, tapno makakita akmanan iti kwarta. Nungay may daraw mudum ka manay. Uray basta makakita ak iti kwarta. Agtal na kay man. Duron na. Daytala abanag ti pagapaan niya. Nagsimplian abanag. Saan kayo man nga dinuron?
Dahil tati ko nakan katungan. Diyan kaya ti agido round. Tamangan no adda ti madangran. Ay, Kapitan! Bantayan nyo analaing day ta barangay yo. Ang titinulong kayo para itipagsayaatan nyo. Ala, sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMP.